Kini kalau jika pendapat bak nak kalian jong ke Voice of the People Party, mai rang nong klau atulai edisi konstituensi. Akan don kejing yang bak haka katsau tarik berai baar senam harja ratusan kebahap akan dikasih long seti ke banwan. Berkejakan akan long hapok medan kelok pendeng omyong. Berkunta nak kalian ke parti ke khot ke wer subhai kiborok kumkinong kersan. Baik jong ke parti ber pensubha bannya don bannya poilang hati kesengi. Samarkan don kejing pensai bak. Hakabannya don lang presiden rang ba jong ke parti bat kui kinong kitkam ke bah kemat jong ke parti bat nak liang ke parti ke khot ke wer reti ke ba barok ke balong kinong kersan sidrham jong ke parti bat pinya don lang ke si kenang kanlong ke basit basengai bola dei banyak bertaslong sa distrik council banyak hak bertong ya no ba pinji ya no ba pingan daging start berkabat pusan hilang ya ladang kabandok kendang kabesya baidut kababang batiang kala de kapor bang trai rangba bang kersian borba ya kasyap upra ha upra ngin ya nyompat ba hakane ka MDC ajing job ya ka VP ha upra ngin ya nyompat ba hakane ka MDC ajing job ya ka VP bampong kajing dupasam kajing kerdutam kasen BPP kan penduk pendam kayang hanong rim babek basisya yang ikipat ba banom sekela bantu kemai pat ya kasan hima kabala putlak hange hajela ha upra ngin ya nyompat ba hakane ka MDC ajing job ya ka VP ha upra ngin ya nyompat ba hakane ka MDC ajing job ya ka VP